putak ruang sinan ulama kuda baru urung gejab on muka jurung kawa ujang kabuya baya baru urung di tangan parang langsung ke korban puplung ubandang nyata jauh barang gampung lentengah letaraya rumah sina lorong kaya langsung tatamang kede ulegle tadum toke gunung udawa kede ulegle melasa gunung babine gunung kadidu kota asa baru sinan tan rawan Ring kecelakaan masimpang kabuya Linyan tajalong kampung gang dalam Amar-amar yang dilikur SMA Samping tidak Mosi mawarna gileng tupung Baran langsung lapangan bola Sagol lapangan rumah mincahung Anu si kurang tak kurang aja Anu yang kebon Rusuli Amin Muhammad Yasin yang lumboy dua Duma yang kule si Sepul Bari